Warla Messi ke penalti Henry Shawan Kut ke jingil kai pen bana Messi cek pertai dak away ke gol bat ke away ke assist. Haka jingil kai round 16 jong ke Egypt bercak ke Argentina. Haka ne ke jingil kai korong ke itanat bha nomor bolo artri ke tim kira lak bha panil kai bha haka ne ke jingil kai. Henry ke Egypt tang hakimit ke bakatsan kala berlam kemarin ke jingil kai lengba u Ibrahim. Henry kemit ke Arpue ke Argentina kali ke penalti patkane kalong ka chance namsa ke Argentina pen ya khaj ya kan ke sigol pat kumta Messi ulami syakmat pan syuda kan ke penalti Henry Messi syamra lapat pen kala ya kan ke penalti sya ke gol pat kumta lengba ke jing bomla jong Messi pan tep kan ke penalti kan ke jingil kai ke kala step kala kudno da sigol lanot. Henry bawan pai hak kalamet ke Argentina kali kunting pen pai ya kan ke sigol. Henry kum kan ke mensim pen yakun pen pai kan ke sigol ke Egypt kala pen ki beng ke jar Henry kan ke gol la disallow nama rashwa ban tep kan ke gol la don ka fall ya orang ya kai jong ke Argentina. Perkumta hadin kan ke disallow gol ke Argentina kali kunting pen pai kan ke sigol. Henry kum kan ke por ke Egypt kala lawan pen ki beng kejar lengbo usiko hakemit ke benru punyau pen kala ke jingil kai da argol lanot. Berhadin bagi Egypt kala lawan tap argol bon kinong Christian jong ke Argentina kila duk mensim buat kila kenyuk mensim buat kinong Christian jong Ronaldo buat ke Portugal kila pen kre pen mik syakmat pen penyo Messi polo Messi ke penalti buat ulah haban dej paying no hak jingil kai Persia ya ke Egypt. Henry hakum kan ke por ke Argentina kala pen ki kejar lengba u Cristiano Romero hakamit ke benyau kendai ya ke bol ke bal assist de Lionel Messi. Berkumta hakamit ke benyau kendai ke jingil kai kala poi da argol lawai. Patang hadin katokan minit kata hakamit ke prapulai ke Argentina kala lawan pen kan ke jingil kai lengba u Lionel Messi ya ke bol assist da Gonzalo Montiel. Parhaswa penwai artat ke jingil kai kata ke menit pakendai pau plus R ke Argentina kala pen ki beng kejar lengba u Enzo Fernandez ya ke bol assist da Lautaro Martinez. Palengba kan ke gol ke Argentina kala lawan pen ke Egypt dalai gol la R. Palengba kan ke nam job ke Argentina kala yorung sya ke kuarter final. Barhaba Messi kan ke penalti ulah tiba endala kur kan ke jingil kai pun kibreu kiba isi ya kin sami syakmat ban ben ban kento ya kumta haswan kur ke jingil kai Lionel Messi ulah penyo sigol berkawai ke assist ban jubab kiba ben berkiba isi ya de paralog mentakas ni tangkine ki video kiba kendiat kublai shibun.